Pa evo, Marija je moja sestra već godinama. Doslovno od kada znam za sebe. Doslovno. Budući da je ona i 6 godina starija. Sjećam se tih trenutaka kad sam ja imao tako 6-7, onda bi Marija redovito recitirala Grigora Viteza i pjesmu Kad bi drveće hodalo. Moja je najdraža švelja. U ponedjeljak je šiti sjela, u utorak u iglu Zašvelo, sjela u iglu uvela, malo šila, dobro, nećemo pokvarila, oparala. Nećemo sad baš cijelu pjesmicu, ali... Ne smijemo upadati. Da. Bili smo oduvijek dobri, međutim događalo se to da taman kad sam ja malo porastao, Marija je prvo išla u srednju školu u Osijek, pa onda kasnije otišla na studij u Zagreb. Pa onda kad se ona vratila iz Zagreba, ja sam otišao u Zagreb, tako da nikad nismo imali baš previše vremena provoditi skupa. Inače bismo se čuli jednom tjedno u prosjeku, ali evo od kada je ovog brenda čujemo se doslovno svaki dan, na liniji smo konstantno i evo to je lijepo u cijeloj ovoj priči. U toj nekoj sada dobi već vidimo koliko smo toga zapravo imali zajedničkoga i koliko su se naše te teme ispreplitale, iako smo išli na 2 različita studija, ali evo, kažem, upravo kada shvatiš da ovaj dio ne može bez tog, evo, super da nije otišao na div. Ovo je zanimljiv spoj, to što se ja bavim slikarstvom, a Marin je više tu za marketing i taj nekakav dio, ono što se zove odnosi s javnošću. Umjetnici su sad već postali debelo svjesni da se to mora imati unutar tog svog nekakvog djelovanja ako se želiš nečim baviti ozbiljno. A ujedno je to meni bila prilika da izbrusim neke sve te vrijednosti, da naučim neke nove stvari i evo, mislim da s obzirom na to da sada ovdje govorimo da smo i uspjeli u tome. Dijelom barem. Ma u stvari je Marija imala odlične radove, ima već godinama kao eminentna hrvatska slikarica. Eminentna! A 2018. je započela s posterima. I u jednom trenutku je dobila priliku napraviti portrete hrvatskih književnika. I ja sam to htio imati na majici. I onda smo shvatili kako postoji interes ljudi za to. Majice su jednostavnog kroja, tu nema nekakve filozofije, one nose poruku i nosiš ju ako imaš snage nositi neku poruku u životu. Najteži dio je možda izabrati stih. Za Cesarića sam se najviše dvoumila zato što recimo meni je najpamtljiviji rakije amu jer utjehe nema u vodi. Ali čovjek zaista nije bio alkoholičar kao mnogi drugi i bilo mi je žao da nekako uz Cesarića stoji rakija. Pa sam ipak otišla na ovaj stih koji je mnogima najdraži, niko ništa ne zna, krhko je znanje. Marija je starija sestra i ona je uvijek šef, ima zadnju riječ, a ja se trudim. Mislim da bi točniji odgovor bio da nema šefa, jer imamo potpuno 2 različite uloge u ovoj priči, tako da svatko treba odraditi svoju dionicu kako bi ta priča funkcionirala. Jako je fora vidjeti kad ljudi nose naše majice, ali ono što je još veća fora je da ti ljudi koji nose te majice sreću drugi ljude koji nose te majice i onda oni međusobno si, to je art za po doma, jako dobro. I evo, nekako povezujemo svijet.